선지 가슴에 좀 프랑스 오나 케냐 오나 아저 사보냐 오나 hello do you have soap 난 저기 지마이 쳐 사본 가라 가 사본 비어라 아주 이 프린스 바사는 사본이 또 사본이라 이거 이거 봐 अलछरे फन्सरे दो पहले चाहिँ नेपाली त सुन्नु कुनै चाहिँ इन्डियन त बालन सुन्नु होला वो नेपाली मिसा चाहिँ नि हिन्दी खलामा छ कुनचोमा इन्डियन मिसा चाहिँ नेपाली खलामा छ निमो खूब मिले जो खानजनमा कोही जमे छ भाभी जी खाना खाया हाँ खाना खाया ये छोरा खाना खाया